Birta longpen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Jakhong Niphai Inquiry Difu Golf College Patu Aklamalong Kicheng Siapong Karbinok Bede Cricket Tournament Padaponlo Labangso Kapatu Aluhi Sarpo Man Pen DGC Principal Mojam Hussein Borbuyan Chitongdon Of today's event. And of course, that event will go for a week of maybe the Islam competition. First, Karbi Nokbe cricket competition. This is for the first time in Karbi district. Organizers, they are organizing something which is extraordinary. And you know, sports is indispensable part of our life because sports culture is really built, this kind of values will build our future generation. That will help youngsters to grow, to maintain discipline, and hope during your play you will be well disciplined and you will perform your best in each and every match. And those who will be the winner, I know you should be trying for much better performance. And those who will be losing, they should not be disheartened. And remember that failure is the pillar of success. So I wish all of you best of luck. Thank you. Thank you. Kicheng Siarni ke Patu Ponke Mongoose Cricket Club Lapen Karbianglong Veterinary Cricket Club Ang Bongsi Patu Ponlo Patu Kelang Cari Mate Empire Gobin Yadav Pen Dipok Sahu Tum Pensi Dolo Lapen Alang ni tumge Assam Cricket Association Pen Kachipa on duntang mate qualified tang abang pu tumlo puta than Cricket tournament ke padopon atheke non owi mi tum drugs ki chomate kangri kangkrang raki hormu kirimpen isi kachipa jok jawar sai mate lahai pen kachipa hai lojia phan padopon lo anparta lasu tournament ki hai nong e suri phokep lapen adunthu kirem anong e bangke suri thong kep an piponje lapen ke patwa ning ke hangatum nang join dun mate nang endun melang non mat team mate club ingkoi rapon se dolang puta Karbinok Bay Cricket Club mai phu mirlong kirong par hin pen pachinibon sonsi Karbinok Bay Cricket Club hem phu singdon ronghang team manager Robinson ingti Karbinok Bay Cricket Club klembang atum chirap che tudunsi pachunpon men lihin pen litum Karbinok Bay Club hin men sami kardom bajero kardom litum panapor kaduri pen sami nang tuma chop hapen ke bang pot chorolo asi kalang lo litum question man nagar jubang ke lapulo jeni litum non khela hin di cricket long karbing long cricket do football do anso se sports do puai fit sami litum cricket bang anso se aprang pali din phani tum an bori lo non bang ke kisiman tum kela drugs ki chuta do di lahai ke paviri phan lapen kaprek kaprek munitum asonamu ke camp lapen oke pran pa miseni phan lahai phan sin itu cricket tournament mang ke host lo so aprang tamin tum host bom lo night tournament sta host lo non day bang teme akon non kicheng men ko host lo non kicheng sin tum first Karbinok Bay ako host lo so phi ako non ke bang ji tournament da do sila te ako ke bang ji dola ako ning hangatum nang join tum ta me ready lang tum exabi bom winner bang ke sorry phokep lapin the trophy lahan lo yo trophy bang winner with trophy so phi first runner up mante la final long kerem tum stame latum mang phan man tame 30000 with along with trophy nale join fees bang ke suri ke thomra pharo pho nale for coming so we would like this tournament is actually we host it we are the host we are Karbinok Bay. So actually our aim and objective about this tournament we are hosting is like there's a lot of people those who are addicted in drugs and all these things, so we are likely to promote a new generation and just to spend more time in sports for good health, etc. Of today's event. And of course, that event will go for a week of maybe the Islam competition. First, Karbi Nokbe cricket competition. This is for the first time in Karbi district. Organizers, they are organizing something which is extraordinary. And you know, sports is indispensable part of our life because sports culture is really built, this kind of values will build our future generation. That will help youngsters to grow, to maintain discipline,
and hope during your play you will be well disciplined and you will perform your best in each and every match. And those who will be the winner, I know you should be trying for much better performance. And those who will be losing, they should not be disheartened. And remember that failure is the pillar of success. So I wish all of you best of luck. Thank you. Thank you. Bokajan Municipal Board kaparlo rinti the Romarjong Ward number 7 araratum towar kilong penapot ning karong se amhang pubong bang ason se thekpon lo lakha damme Bokajan town kaparlo karbiarong irong wetta non puanta kacheleng towar kilong dunde pena jok raratum ningkan kisung chitong nang lo bonta non henjong Bokajan Municipal Board ad hoc committee pen kang waipon rinti the Romarjong Ward number 7 along pen Ward Commissioner ke hai orotok bialangli rong asar tumben chingbai chingsai si rong rat ka chileng awar sai mesen ang jipu kamathapen thangnat afan ave pin sitame BMB chairman sardili be pan proposal pidampen sen gravel pathok ponsi rara tuma jopirlu becheng witi hotta towar kahin no pen kisum ki jok ilong pen pot rong rat do ana ke hai orotok bila pen chairman sardili be la pen man ki do 21 nong Borjan MSC constituency ake hai surjorong par tumpan ningklong pen churopon Rinti the rong marjong arong rat do an ning arong si alang itum sai ke claim ke dam ke mesenji apanta irjume hang pidun lo Bokajan hanjalong sopen business lecture report kak news hoi pen nani tum khan pachu phapan ke lahila non kidam tang tarik krep ko alama puthak la benon ko huri sai la namrata ingtipi ko la bang sok ya sa puthak chino ni tum sta me press meet kidu inang ko ka theke lahila athi nili tum non karjolanga tengke namrita bang alangli dead body leke nogang silong dam lok si ar jolong lo kadok is me theklong holo sitame ladak nili tum ke mun thidam ma te tum kema thada ma blam bang ke la hello athe nili tum ani si appearance hem ate namrita hem same nili tum dam lo hadak tarik krinar ke july tarik krinar ke ni tum hadak humri dam lo la se hadak ko humri dam pe nang ki thano nalam the ke la son hello alangli tum hem alangli sopia ba di fu dam ji hadak nizir pi ba lason nizir po la son hadak kachitong dam ji phansi nili di fu bar ji usi hada college dun boy pen college address pen stamia lang si blokan ke si dipu bang ji person se ni tu manang thandu lo la si dipu bang jui pen alang li la bang so namrita bangta 15 tarik alang li dadak bang lo dipu bang lo alang li ajir po inut tero na sangho do pese ni tum phan nang pachini dun la si la bang so tero na sangho aphan ni tum pini ladak amen ke en pon mate a photo hai ri tum ke baklang pon inang kok bang ke la hello athi 15 tarik alang li hem pe nang ke bar ye bang ke alang li la bang so au so po pha nang ka chit tong phan salang li wang lo alang li jir po ko sini tum phan than lo le pen la bang so arji ki ding o bole la bang so pin se pen ka ching ki long lo puta kali Facebook pe salang tum chichini ko sini tum nang than don Facebook pen chichini salang tum bang chitong nang ko si la dak di fu wang lo le pen 15 tarik ajo bang tarik krep ho July aju bang alang tum dak di fu si ani hem se dora pet ko si ni le tum phanang than don la masi ni le tum bang la son se non kamat ha arsik ji dalam the bang la hello a hoklo alang li jirpi jirpu non ke akai la person first year ka porya ta pulutang te lake ka chingki ka chithan ka lake pie po tum phan sita me actually ki chithan kang pulutang te apai tum tan la hello pin so ko bang jong dak long po sita no na bang ka alang li dipu dam ji ni jirpi ni jirpu tum non chitong dam ji po join ni se bang juilo sita me apai de ma ko ma pin so long ne ki dam bang tum chini pa me sita me ladang wang lo tarik re pon yang tum dora pet lo ani hem kusipu la pen la bang so ke do hot alang le hem pen ape ri chiwan be amat si la dak jitu la so pin so hamren teno na sangho kusipu la bang si pe ri hai nam pilo 15 tarik a job la bang so namrita bang dress chiwan be det ko joini si la bang so dress nam pilo le pen KFC hai ta juilin lo
paculo la sila so kip sialong alang litum bahini dorapet a photo status abang la tum cibi lo la so a photo ke cibi bena jo ini si a hema sort mangta cini lo je ni so pi bangke non latest bangke la so a pinso long si dudun pusi alang litum mangta cicini lo kang tung mangkala pinso phanta ni tum mangke arju paning tung duk lo athe alang li la bang so pi phan Facebook ben ka cicini chojong pensel lang li ka chitong la dake pha pensi pi di ki nam pi ba ki pa juilin pulutang te non alang li laan hangju hang hai lu pulutang te pi post alang li man nang ka chilang dun bang wider lo lapen pi post alai nang chuhumri dun de lo je alang li jong si labang so pi ben nam ri ta ben chichini je thek do 15 tarik ani ta dora pet pulutang te alang li tanong bang nang ji o la so pi ni ner si Facebook ben chichini cheng lo chitong lo ni pa chu lo pa jui lo sita minolong dead body la so na so si lo but alang tan humri nang e polo la si number 1 mang du pin so phan bang ta ka chu ning ri ke la hello nang li tero na sang ho nang li na hang li dos ta me amen na bete ni tum pini bang nang ar ju tong te da sami du hamren sami humri dam ik nang pok po a the nang li labang so pi phan ke tarik re phor ni ke nang ke vi kep si long sami pon la pen visual market sami nang li shopping hai puri pon nang li ke nam pi a choice non sami la so pi ke dead body long sami du pok lo la si nang li na hang li dos ta me labang so media true hoi pe nang li nang chi thek don long lo pulutang te nang li ni li tuma phan nang chi tong ason te me par ji pusi nang chu ning ri lo a the nang li te kar bi po pulutang te labang so kar bi pi apran ke dam ji ke nang li ta pe ni son ba ke alam the chini ji mane ta hai ba ko pe ni kuna ni hidden pa wok pa ba ka song do ta hai pusi ni li tum ben ma ke matha pon ik dek lo Kidamtang jakhong ni phai great rock siarni idi sajir pathu klamalong BJP mass joining my hood APHLC dhonsuri aro klembang atu kache pa ogdon puke ahok kali lapen BJP munit matsi BJP along kaching bedun thu pusi dhonsuri APHLC aro mai pu Mohan Singh tok bilapen arisang ho tumpen akoi ki people padu anparta halapu kalitang namra taing tipia pan epati vek atu pan sodak kakang sai pi vek nang ji pusi tihang padu pon BJP idi sajirelo mass joining lasohut agai tuliram ronghang pangdak lasonju bane CC pen member si BJP long ki join pu lage ahok kali lage pachoba alam lasi lasona member ka we ladak 19 CC committee long ki laso monita be pen da long the long le laso monita lasi lage complete pachoba alam la bange pen ke agai tuliram ronghang ke pachoba thu ong ma lage abe de thu golo pachoba bange lagi ason tin mata ke pachoba lok muni phange pa lu penge ason la mislead kuri ke chong thui muni tu phan rat phan ason lok athe ke dam tang da bijar ta election popu all party meeting dolo lipula arboretum craft center lo alang lipulo eviction back po 20 तारीख के तो याले है amad arat tunge ahok lo bon bomat kechesong arat tunge ninga rong pig lo sorani hu anu tinta chok po hu bikson mangke akam mangke chun po sita non pu ar ni ta chun chela la son si along tinta e pacho bai lok ala along ka prek ta la son lo borpung tarapung nanta duata selam bipo pu ada ta non pu ar ni ta chun che pen long le potata alang li ke chakala so hidi sajera mas jani lo lagi kona right ti alang li people lagi long le potake ngi la right masya we la dak pen long le pota pi bangalang li bangke la si la son ke monitum phan ke palu la son ke pacho bai lok si apor ke padam lang li bangke la si rat tum mang hudu nang ni la age hai tuliram rong hang kening jalam lok bangke la bangke rat tunda chini alo non bangke e pacho bai thu ong ma lang li ke pacho bai be de do ne de yalo appointment gi pi age hai khorsing teron lang li ke
non CM advisor pusi alang lipan appointment pi pusi arjilong lasi laso advisor aprang da CM advisor aprang da Alvin Teron buta dulu lason hedi sita halaso teng bute lake thang alewi rat tum loss pi gi lagi athe Alvin Teron age ha bang hasud mane 6 sidul alam ke pardin lok sigi than ahok alam than the la puyu la si la so teng pulote la khorsing Teron age ha la tu jitu advisor litu CM advisor alang lita kopilo claim por da ke la so teng pulote alang lin ling hang ling bang ke non bang ke claim nulumati da bang ke angke ke loss ke karbiang long arat si ke loss po alang lipan paniye tabli po Elvin Teron ke hai phang son tha sik sidul alam da ke parlin lok si than amat arat tum penang aning sik saklu la Elvin Teron ke hai phanta pen Elvin Teron ke aprang da ESDC phange pavir banglo ayo la sila la so teng bolete litum akhadun thai non la khorsing Teron ake hai phanta litum ning chi thedam thai wilam nalo alam magi kecepatan penai pali tega pot lasi kedam tang da kedisa jir patok lamalong labang so BJP mas joining labang so mas joining ke total effect athela ke BJP ang bong si BJP aku ke pachiyon tu alang litum BJP la PS level along BJP ke claim atum si la puson si non CM apan ke palu lasi nilitum dak dhonsuri APHLC aru along CC committee member pesalang litum pangdak lo sitame nilitum along a member ta we lapen ke office bearer long stame awi lasi nilitum ka chini dama teng pate alang litum BJP ang bong si BJP pache yon thulo lake CEM sarphan CM ke hai phan ke pamang huwa BDC alang litum claim rong lo lasi dak dhonsuri arat ke doana tuma phan stame nitum Klada ka beta ke pachini thu bang kelalo nilitum do thiblang la pen ke dak CC committee la pen ke youth wing wen wing la ka do ka wen nitum department ke thoman stam ne tum kaya teng si do thiblang la se BJP atum stam la puson APHLC amen en pen la puson ke pajon ji deji phansi mo phi non ke wang jilangan phan ke tuning rilo son ke claim clear deji phansi Nili Dhonsri CC long kan secretary nili sabin TP nili non that social media along ating no nili nang kok abang ke kopia pon ma polotang te nili tum women pen nili tum nili honduk pik ning oil pik athe kopia pon ma polotang te abat aprang ta batai ta lasona birta do pik lo nili tum swalo phana ke lang rop banga kichi ke beso to ke lang rop ke ver thip pen lapu asap supakamali apa pevedat pachilot an ঘটনা si kajulong ke dam tang hot an sitame lasi lasona bangke lake ni tu kom dem no lake lasi non ni tum women dhansri women pensioni ri so that pen lake lakulo non amat lo la pen order asum latuma bang ang ni tum phan nep ing nang vek nang ji lake justice long vek sin long nang ni tum hin pen wi dam bangke asi lason si aprang menta ini tum karbi tum hanke banga khai ge ke lang rop pena joini la son si chiman det lo non puta la si moi prang ge ave det nang po asi non nili tum women pen ge la ke hok pet kang sai long vek nang po la ke hok pet la ke si prang ave ansu si mo ave det nang phan la son ghotona bang arju long le det nang ye phan non amat law and order tum alang li phan oma si ke pa pathima oma si la so nomrota ITP la dhenta kada sor alang liphan ningduk meme jinso meme jo la an apna namur det an ke si la so bangge alang itom han ge la ke ne vek nang alang liphan apran kar mu det apo la si juning ri bangge lalo lo na order tom hanta tang te pini ada babirta bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru